The division clear to te by ule silal and kolikania Serchhip Vangkhua hi Lunglei thlang Vawiin khan Serchhip Bazarpui Building a CCTV vuah thar ani Bial to MLA pulal du oman alo soilok to angin Serchhip Bazarpui a ruk le thilbo venan Vawiin khan CCTV vuah thar ani a Serchhip Bazarpui a hian CCTV som paruk vu ani a heng som paruk zinga pahnih chu company lamin an ron present ni in CP Plus company David Marketing Astro Turf Chanmari Vengah te chuan an ron vu a bial to MLA chunga bazar nu ho an lom le CCTV vuah dan to le measurement hi thamasa July ni somni pahnih khan lak fel alo ni to ani Nimin Khan Shivei mi zaruk somthum pakwa hmuhbelh niin Serchhip Nimin Khan COVID-19 positive mi pariat hmuhbelh le ani bawk Nimin Khan ZMC RT-PCR laboratory COVID-19 positive mi za somthum pali hmuhbelh ani a tunat laboratory sample test sa COVID-19 positive mi som pariat hmuhbelh ani ve bawk rapid antigen test manga COVID-19 positive hmu chhuah thar mi zali somriat paruk an om thung ani ZMC RT-PCR atanga hmuhbelh mi za somthum pali te hi Aizawl district atanga hmu vek ni in tunat test zinga positive hmu thar mi som pariata hian Siha le Lunglei district atangin mi pali ve hmuhbelh ani a Lunglei district mi pathum Aizawl le Champhaiah district mi pahnih ve Saitua le Hnathial district pakhat ve ba ka Serchhip district atangin mi pakhat hmuhbelh ani ve le bawk Serchhip atanga hmuhbelh hi chhinchhiah khua niin hmeichhia kumsom palimi West Bengal atanga lo ho home quarantine lai mek symptoms nei lo ani rapid antigen test manga hmuhbelh mi zali somriat paruka hian Aizawl district atangin mi zahnih somruk pahnih hmuhbelh ani a Kolosip district mi somkwa pasari hmuhbelh ani boka Mami district mi somthum pahnih Lunglei district mi somthum pahnih Lunglei district te mi somhnih pahnih Champhaiah district mi som pathum Siha district mi som pakhat Hnathial district mi som ba ka Serchhip district atangin mi pasari hmuhbelh ani vele bawk Serchhip atanga hmuhbelh te hi khochhung mi vek niin Serchhip Vengchung atangin mi pathum mi pa pahnih kumsomli pahnih le kumsom nga panga le hmeichhia kumsom nga panga mi positive contact atanga shikai an ni a symptoms nei mi pahnih an omani Serchhip Ramthar Veng-a atangin mi pahnih hmeichhia kumhnih le kumsom thum pakhat mi positive contact atanga shikai symptoms nei an ni Serchhip Dinthar Veng atangin mi pakhat hmeichhia kumsom nga mi positive contact atanga shikai symptoms nei lo ani anni ba ka hian Serchhip Saron Veng atangin mi pakhat hmeichhia kumsom nga mi positive contact atanga shikai symptoms nei hmuhbelh ani vele bawk heti hian Nimin thleng khan Serchhip district COVID-19 shikai hmu chhuah chu zakwa pakhat an ni ta a shikai hmu chhuah zinga zariat somli pali te chu enkol dam ni to in shikai enkol lai mi somnga pali an ommeka shikai zinga mi pathum an boral to bokani Nimin Khan Serchhip district African swine fever ASF wanga vokthi somthum pakhat chhinchhiah belh ani Nimina vokthi chhinchhiah belh te hi khoparia tami ni in bungtlanga vokthi som pasari chhinchhiah thar ani a thenzola po vok paruk thi le inzo te south le darnam venga vok pahnih ve athile boka Chanmari field veng Serchhip konpui le konpui north a vok pakhat theu athile bok heti hian ASF wanga Serchhip district vokthi chu sangthum zahni somsari pasari atling to a vokthi tamna ber thenzola vok zakwa pariat athi to ani Nimin Khan ASF shilena khopahni a vok pahnih suat le ni in vok sang ni zaruk somli paruk suat ani to ani Nimin Khan huncha khua chhinchhiah lawin vok pakhat athile boka heti hian khosom pathuma chhinchhiah lawin vok somsari athita a huncha a hian Nimin Khan vok pathum chu suat le ngal ani bok Tukin zing dar sari vel khan Chalbawia Junction Khankawn Police Checkgate Champhaiah sahbawn bawm liathun Heroin No.4 man ani Heroin No.4 gram somruka rit hi tunlai retin cheng nuai ni huvel ni achhuta ni a hanei tu ni in chal rex zir than moya kum somthum pakwa son of zam vela Serchhip Dinthar Veng chu man ngal ni in alaka Champhaiah police station a thubuai zialu ngalani ni som panga thariat sang ni somni pakhat lai darli le minute nga khan Champhaiah district chiao lui kama Khankawn khua Champhaiah police ASI Sizo Mingliana kai shwai te chuan Heroin No.4 gram za somni pakwa ri chu sumo registration number MZ047350 changin an mana herui hlo nei tu pu vanlal ring zela kum somni panga son of el chal thanga late ITI Aizawl chu hemi chungchanga hian man ani a hemi chungchanga hian Champhaiah police station a thubuai Champhaiah PS case number 65
zialu ani a voina rui hlo nei tu hi korta shuai ani nuwa Champhaiah district jaila dalu ngal ni a thudon ani Serchhip Chanmari Vengah Vawiin Khan Village Council thar a piang Serchhip Chanmari Village Council chuan VC thar Siamin Vice President Leitlangpui Isaac Malsom tluanga Congress VC chuan ani na atanga in hnu do na DLAO ne na athelu hnu loka MNF nen tho ho na an siama VC thar an siam kan thudon na in atalan danin tuna President Nilai hi pulal remlia na hani a tun din hmuna puke sang no na chu President thar ani thunga pu Isaac Malsom tluanga chu Vice President niin Treasurer pu PC lian mura ha ombokani Vawiin Khan Mizoram sawrkara Sports and Youth Services Minister Puraba Dromoi Roy te chuan Lunglei Salem Vengah Mizoram Chimlama Standard Hockey Field Masaber Tour Leitlangpui Hockey Ground Bulchana Lungphum Aphuma Ramthar Veng-a Futsal Ground Tour le Lunglei Electric Venga Football Field Omsati Changtluna Tour le Astro Turf Football Ground Atana Phulemphana Tour Lungphum Aphum Vawk Heng Sports mason na rural malak na tehi Serchhip Ministry of Minority Affairs nuaya Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram PMJKV scheme kaltlang niin project cost belkhom hi Vawiin cheng nuai sang ni zan ni somli pakhat point pali paruk ani project sang atan first installment po Mizoram Sarkar kuta ron release to ani ati Sports Minister Puraba Dromoi Roy te chuan Mizoram sports discipline sang le sports infrastructure ti mason zel konga Sports and Youth Services Department chuan thei top chwa mek zelin Serchhip kaltlanga ruwa manalian tham tak tho chho ani tur thu soya Lunglei district a po ruwa man sang kalpui tum ni ing Heng sports infrastructure ruwa man tur te hi Lunglei district thalai te mamo chan na ani a tangkai taka an man abe sei thu asoi sports lama in kai shwaina mumal tak Mizoram in ane sports policy 2019 kaltlangin infiam na discipline sang ti mason tu mani thu le Mizoram thalai tam jok ten sports manga ezon na han nei theina tura malak zelani tur thu sports minister hian asoi ani Lunglei East BL to MLA le HPC Vice Chairman Nibok Pulom amato chong chuan Mizoram Sarkar in sports le akai hnoya Lunglei district ti changtlun na tura ruwa manna hasiam chu lom amati thu soyin district mi puite chu nei tu thin lungpu a na thok tu te po thataka lo tho pui turin acha ane Lunglei South BL to MLA le Bamboo Development Board Vice Chairman Dr. K. Pachung appoint thu soyin Lunglei mi puite mamo sports infrastructure project lian tham tak ruwa man me kani chu lom amati thu soyin lotling tura in fiami cher chhuana man tangkai tak anlani ngei arin thu asoyane Technical report Petu Sports and Youth Services Director Pulal Sang Lian chuan Lunglei Salem Vengah Leitlangpui Hockey Field Board sai tur chu cheng noi sang khatza pariat point pasari bial senga PMJVK scheme atanga saktur ani thu soyin first installment tan cheng noi zali somkwa pariat point pakwa pahni don to ani ati a Ramthar Veng-a Futsal Ground tur chu PMJVK atangin cheng noi zathung som pakwa point pasari pariat sanction ni in first installment cheng noi za somli pathum point pakwa bial don to ani Electric Venga Football Field ti changtluna tu le phullemphana turatan hian PMJVK atang thovin cheng noi zariat som panhi point pakwa pariat sanction ani a first installment cheng noi zathum som rupanga point pariat pali don to ani bok Tukin Zingkar Khan Sports Minister hian Mizoram State Sports Academy Lunglei Zobo ka cheng noi sangthum zali somthum point pakwa pariat sena tur saklai mek te amuna kalin atloa Sports Minister chuan COVID shipui lengkara Sarkar phalna la a contractor ten na chaktaka an kalpui thei chu lom omati thu soin manru tha chau manga a building sakle na tho dangte ahuna zoman turin engineer tele contractor te acha ani Tukin Zingkar ve Khan Minister chuan Lunglei Civil Hospital a oxygen PSA plan lian LPM sang khatbuna tur sakmek le Lunglei Civil Hospital laboratory sakmek te atlo boka COVID test center panhi te po atlo in doctor tele volunteers te in pek na fak omati thu soya theira e tur te pe in COVID volunteers te tan poisa fai cheng sing ni alan bok Puraba Dromoi Roy te hi Lunglei HPC Vice Chairman Pulom amato chong Bamboo Development Board Vice Chairman Dr. K. Pachunga
Pu Kolathungan e Deputy Commissioner Lunglei, Pu Lalsang Liana, Director Sports and Youth Services Department, Pu Sai Kluanga, Joint Director Tourism Department, Pu David Zo Mangaya, Councillor Aizol Municipal Corporation, Official Party Meeting and Joy Omane. Tukin zing dar khatvel khan vai reng tetlak lam om te chuan ai tlang lama silai puak ri chumlinga borvel shia in hei hi vai reng te mi asam vai pakhatin bum chhuakin bilai pura huila tura kal te chu Assam Police ten an lo kap ni a hriat ani heng mizo vai reng te mi pathum lal du ami wife of HK lal thar zela hol veng lal chandama son of HK pazo na hol veng le vanal rovi wife of namtin ku nga hol veng te hi bilai pur lama Wila turin namdang ten an rang shia tir angin an zukala hei hi Assam lam ten silain an lo kapa heng zing atang hian pilal du omi hi khama zuang thlain khovar nuwa vai reng te aron pana aban ru atliak ni a hriat ani angin vai reng te damdoi ina anin entir ngalani pilal du omi hian asahim nan khama azuan thak thu soin a thian te omna chin hi a hriat lo thu soya pilal du omi te bum chuak tu hi nibu sa bilai pur ani thu a soibok heti lai hian voin chawmalam khan thian te po hi him takin an chen na an let le to ni a hriat ani Nimin Khan SID Conference Hall Minikoa August somni pakhat sang ni somni pakhat zanlai thlenga AMC huam chunga partial lockdown le Mizoram chung mun danga in khwa khirna kalpui dan thlir ho ani Hehun hi Health and Family Welfare Minister Dr. Alal Thang Lian and Kai Shuayin, IDMNR Minister Pulal Cham Liana, MC Mayor Pulal Rin Eng Asilo, Chief Secretary Pulal Nunmoy Chuawngo, School Education le Higher and Technical Education ho tu te baka, Health Department ho tu te, Police ho tu te, Aizol DC, Aizol City Local Council Association, MKHC, IMA le NGO Coordination Committee IO te ang telani. Health Minister Dr. Al Thang Lian chuan total lockdown puan chung le partial lockdown puan chung hian Aizol khopui le Mizoram hun sang sang COVID-19 shipui in kai chon na chuchat turin thei top kan chua sample test run pui mun tam taka nei ni in emergency sample test po mun engemaw za ta hlom lian devin kan kalpuya shikai mu chua ma a lakshan zung zung tumin thei top kan chua hei hian ra tha a chua chan ta ni in alanga tun hnaya shikai tharzat atlak niam ba ka ZMC le shikai en kol na mun sang sanga phurit po azang khai ta ni in alanga ni ati a amai ro chu kan zia omanga kan lan lai hian kan in thlada palang ti a hlau oma mi maltin kan film khorzwal sau achol hun lai takani ti in thlada ala hun lo ti asoyani Dr. Patsuawlal Malsoma Erseno IDSP in report apek danin COVID-19 first wave fa khan no pangkum som pariat noilam positive mi zanga som pathum omin chu positive mo chwa zong sangli zali somsari paruk atanga chutin za som pakhat point pali paruk anni a second wave fa August som panga sangni somni pakhat thleng khan kum som pariat noilam positive mi sing khat sang ni zanga somni pakwa omin second wave fa positive to zong chu mi singli sang thum zakwa somriat paruk atanga chutin za somni pariat point pali pariat amni a hei hian vaccine lalave theilo kum som pariat noilam te third wave lo thleng tur an soilaka kan ven him achul zia tilang chiang hle ani ati Leitlangpui airport a khwaljin lo thleng zinga July thla khan airport a positive mo chhuami som paruk an omlain August ni khata tanga ni som pali inkar khan mi somni pali an oma Mizoram pon atanga lo hote endik chungchanga kan film khurhle angai le to ani ati COVID-19 shikai te en kona turatan ruwa mandi CHC pani MRB head office miniko le Kulikon hospital te chu damlo admit the anni to ti tarlan ani a Mualpuya Sports Council hostel DCHC po pe fel thokhat to ani Aizol district pon lama shipui adar jam ti tarlan ni in abik takin Kolosip district le Longlai district te chu vil uluk le zwal an chul ni asoyani School Education Department ho tu te chuan thingtlang lama shikai omlo na khwa a te zirna in hongchan turin ruwa manna an siam ti soyin khotlang ho tu ten an ngen na ang bo zuin district borsap kaltlangin uluk taka emdik ani nuwa phalna te hi pek chwa tura ruwa manna siam ani thole district chen khata chuan kho engemaw za ta DC ten phalna an pek to thu an soyani meeting a hian zirtir tu te le sikula thok nan teaching staff te COVID-19 vaccine pek kim thuai atul thu tarlan ni in vaccination drive atul anga nei turin ruwa manna siam tha an ti ani
Sawrkara ho tu te kuta in peto HNLC Helpol General Secretary Tukin Serchhip Vangkhua ka hlum ani chungchanga Meghalaya Home Minister Lakman Rimbui achu abang Vangkhua ka hlum ani dan chui na dik taka kalpui ni theina na bang ani thu le thil thlen dan chui tu judicial inquiry din tha ati thu asoyani heti lai hian Shillong khopuya curfew puan chunjom zelani a mobile internet service po ti top lai lokani puan to angin August som khan Shillonga laitum khra bazara bomti pu ani a he bompua ka hian mi pahnin hliam tuarin he thil thleng hi HNLC chuan an mani ti ani thu an puanga hemi chuina kal zela hian HNLC General Secretary Hlui Serchhip Vangkhua chu Meghalaya Police ten a chen na in molaya mantumin an kala zingdar thum vela in kana thlenga Serchhip he police te hian an ka phlum ta ani police lam soidanin Serchhip hian ama mantum tu te hi chem mangin alo beile ta he wang hian an kap ta ni an soya Serchhip ta chung te chuan an pa chu police te beile tura chem te hum tur po in achak tok lo ti soyin police te chu in kana lem fake encounter manga silai met puwa ka po in an pa hi rong takatha an ngaya Meghalaya a pol shangshangin police set dan an dem ba ka chui chian nge an du thu an au chwa puya an ngen ang nge in home minister po hian an na aban san ta ani India chuan ami le sa mi za som ni chu Afghanistan atangin a hruai chuak to he thubuat sai lai thleng hian India chuan ami le sa Afghanistan atang embassy na thok journalist ba ka officials then khat mi za som ni chu India a hruai ho to a hruai ho na thok tur hian India chuan Indian Air Force thlona lian C-17 atira Tukin zinga Afghan sana Adariat Khan an ron thlok chuaka he thlona hian mi za som ni an chuangani Indian Air Force thlona lian C-17 hi Hamid Karzai International HKI Airport atangin US sipai te ven himna hnuai thlok chuakin Jamnagar Gujarat atuma Afghanistan Indian Ambassador Rajendra Tandon po heng mi za som ni ron hozi nga hian atel ve ani pathiani khan Air India thlona mangin mi engamaza chu India a hruai ho an lo ni to a voina mi za som ni hruai ho bak hi chu nga shet alangai dona airport control to US lamin civilian dangba ka ramdang mani mi le sa hruai ho du te dan hun a hong ve phot dom ni a hriat ani India mi le sa tang engamazat la om chu hunrei lo te a hruai ho le thwai thei a be sei om le Inrini khan haiti a 7.9 magnitude na in li rangi nga mi sang khadzali som pakwa in nun na hanchan Mizon le chan chwa na tho mek ni in mi sang rok zako chuang in hliam an tuar ni a tarlan ani a mitam tak chu zon mek la ni in Khankawn chaklama ruwa na sataka surin khothlang lama lir anghin ba ka ruwa sun sathunga mithiam te chuan tuilian hian leitol le leimin asiam an hlau hle motor kong tam tak po lir hing hian ati chhia in ati khina sa hle a ruwa sur nen chuan a chiat bel a hlom hle bokani chan chwa na thok tur hian US Chile Mexico ba ka Cuban doctor te chu Haiti hian an om to a humanitarian organization pakhat chu chung ko sing thum chuangin chen na in an nei lo thuin atar langa tui in tur le tom him na tur an mamo hle ni in atar lang bok helir ngin hian biak in school ba ka in tam tak ati chhia hospital chen khata supply an tlak chama wangin har satna an to ka hliam te en kol na tur po an nei to lo ni in BBC chuan atar lang kumsang nei som khan Haiti hian lir ngeng na satak alo tuar to a mi nuai ni velin nun na han lo chan pha to ane tu na infiam na thu thar langsar hi lo ngai thlang Thibaut ko toi chu Real Madrid ta anget chawzela kumsang hi som ni paruk thleng dai contractor aziak Belgium striker Michy Batshuayi chuan Chelsea chwa sanin Turkish club Besiktas chu lonin azom felta a Besiktas hian season to pa an du chuan an lei ngal theidon ani Inter Milan chuan AS Roma chwa san hlim Bosnia veteran striker Edin Dzeko ba ka Netherlands right back Denzel Dumfries chu PSG Eindhoven atangin an la lut Arsenal chuan an captain Louis Granit Xhaka chu kumkhat dai contractor an zia puya Xhaka contractor hian kumsang he som ne pali June thla thleng adayani Arsenal hian Xhaka contract hi kumkhata an po sei sakba ka an du chuan kumkhat danga po sei bel theina an nei bokani
Brazilian midfielder Philip Coutinho chuan Barcelona chua san le ngei don ni in alanga Italian club Lazio chuan Liverpool midfielder hi lak lu am tum ni in soi ani Lazio hian Coutinho hi tun season chunga tan lo na lak lu a nakuma apang makta duai somni panga a le nge andu ni in Spanish le Italian chanchin bu te chuan antar langani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa thei chu ani